Kei te whakamātautautia ngā rangatahi o Hokianga, kia kite ai mēnara kei roto i a rātou te pitomata. E noho mai ai rātou hei kauaka mo te mātauranga tuku iho e kia nei e rātou i roto i te tai tokerau he kai tiro tiro. Ko rere ata māke hā tētahi o ngā pauako, kei te whakaako ia i a rātou ki te whakatō kai mo te takurua. Anei rā a Harata Brown i rāwene i te Hokianga. He pere taru. So we're going to leave the puha, the big ones, and that one can come out too. E whakatō ai ngā hua o rongo i tēnei tera ka taka ko te marama o Tamatea Aio. Wero i te whakataka pungarehu. Kia hono atu ai rātou ki te tai ao, me ko te kuru tai to rātou nei wāhi, te repo rānei, te ngahere, kia mōhi o rātou ki e rā wāhi, e ai rā ki ngā kōrero e tae mātou te tīkaro mai ngā kōrero tuku ihoa o tātou nei mātua. Te huri te paru. Tō mua i te puta ki ngā tai o te ao, he noho, he whakarongo. Tai whanake, he half tied. He wānanga i ngā mahi tiro ki rō whare. Mōku nei kia whainga mātauranga no tētahi o ngā tangata rongonui o tō mātou nei rohe a Paparereata. Kia ako i te māramataka me ngā momo āhuatanga o tō mātou nei ao, te moana, te ngāhere. Probably the Tangaroa Kiokio phase with how active the fish are and stuff. Yeah, that's pretty cool. Like everything's out and real friendly and you can get real close to the karuhiruhi, which is weird. You can't usually do that. Tangaroa Kiokio e māma noia te Tangaroa Kiokio, so you get 10 days from the full moon, eh? E whakarite ana ngā kai tiro ki te mātai i te rangi i te wā ka mahuta ake ko ōturu. Yeah, we just go out and we can tell by that everything goes calm. The whole sort of, wherever you are, your area just all calms down and everything's still. Ko ngā rā o te ōturu, e rongo te pō, e rongo te au, ka taurite te noho te rerenga tāne me te heke wahine. Ai Marika, he whakatō i te kākano kia kore ai ngā tikanga tiro nei. E ngaro, Harata Brown, Te Karere.